Evugambo rw'abataka n'abariisa barukozesa damu yatimbirwe minisitiri w'omucweka kya Nyamarungi Mabaro muri Bukanga ubwo abebembezi babiri bagireyo kugishijuma yaba yakozerwe gye tambura urugendo ruringwa n'izindi bazibirayo kandi enteze za Tanzania tubakukira pozya hati zicuzwangana na zirya zireta n'uburwire usanga uburwire bwasanzara na mbwenu ezweje yabire sanzara ensi yona itandike kucendera abo kuba izidamu zitira ahansharo hati nizitangize ndwara tambura okayikaha mugera kutaha amaizi otarabe mutakaryo ndisho muntu so ninyenda kucenerera ruyare kintecho abantu abino mutima mubi okushanga ngono blocking abantu batakarabya hente zikatunga amaizi that is bad so itonka government echo tuturachikirize abariisa aba hamwe n'abebembezi babo nibagera ngo damu ejo buyabire takagireho bakaferwa 10 z'amatungo gabo ombwiro babire baza Tanzania kuronda amaizi aba ministry bakija bakora umurikiko asa batugambira ngo nenshi kikuteganisitwe na agati yito na Tanzania akwatuka ine kizwe cyo kurwana hatwa abantu bagira ngo ntubanza kuronda amaizi abamwe ngutsakurura mbwene baye kwasa mizi muka twashanga ngwenshonge nkuru bakamba bambaza ku Nyanza mbwene wa ministry yaje ati twakukora kika stopping enshonge ejo niki ngo no kutimbire damu hata barisa binji kurugana Tanzania nibije bakozesa amizaga kozere damage hino buntu buce obwana buburamu obashimye kwano batereza then tukatebekanusa orunaku kuhereza yo damu fishery omukono y'abataka kandi ubuntu bwe bikiriza ngo musandi ibiri nabaza kubukora hono babutebekanusa rero hasigara damage tukikwasa akakiko kakurira mizi umucekeki rero hasigara abantu batungo buhereza abo kwa mwamu yo mushana nkareba ko kumuri kubona abo aho none ko yongera kubehanangiriza ngo mukikwateje kandi nitwe mutusime okugezeho kutugiriza omuganda makuru omukushajika entunguka hamwe n'entasiyo minyeto hamwe n'abakazi habireho kushomesa ubwo kubarayijumbero mu mirimo y'obuhinji hamwe n'oburiisa kandi okubangoroku kubiro muri inshwero mu rurakitora kiruhura mbene kenje abantu bashoma bagurwa mirimo aha bo kuba ngo nabira bahiguru ayirikanga aza kubirondera hari kandi birheyi hati ntushomesa abana aba kuzo mu mirimo yitu bakajumbure bintu birungi omuyihanga ryabo noshanga hato mwana yaheza kushoma yabara umurimo mu Uganda cyamutwarire imyaka 12 atakatunga go umurimo echa kuratsaho agaruko mu cyaro agambira abo wabo bamutundire kibeneho agurika zamahanga omuyihanga kurya handi nibatitwaranka yara abanaku abatine bwenge embu yo kujwara uniform yo kugira bwenge ogumiza mu jware tine bwenge eminyeto kurgom districts zitari zimwe na zimwe ni yeshomesibwe ninga abana bengi tubakutwara agriculture abo kushanga ntabazire babo nibaji batamisa abo kubani bamangwa agriculture no murumo gw'abantu abasireyine no murumo gurukurofa kaza no murumo gw'abantu abo ababuriro binde byo gukora okashanga binde gukora agriculture as their option twemera bintu bingi tusomera sero gitwashomara heya jintu jihinga tujiho muri nyankokore tujiho muri kochugurasu nkorumbugu tujiho muri na nebindi binyasi bingi heye jino gisharaje kimara kugisharaje gireto giteka hambugo janike mirundi 3 nobwo kuboyina kantu kake no basa guhinga mu kandi otyase munonga no basa kugwarira omwana gwawogwe ko kugwarira gutahiza munonga kandi gubonera kandi hona habireho no kushaba government kwebashajika na munongo mbyo buhinji hamwe no burisa bwo mutindo neyito ntubasa kurwama amashomero ganyenca kare nkeje yibakoreka eminyeto yitu tinkuhamya ngu government kuyakutwatsa aha kutwahika ntubura kongeraho gundi mugashonko Gashaka Ruth Nwamanya na Sandeke William